Twongeye kubakira mu kiganiro cyacu hano kuri DJP Global Hub, mu kiganiro cy'imikino tubagejeho kuri no wa mbere itariki ya 16 kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2026. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Deo, mumaze kumenyera cyane. Yego. Yakoze kuza mu kiganiro. Yego. Kuri no wa mbere tubafite ikiganiro cy'imikino, dufite amakuru agiye atandukanye tugiye kubabwira. Turaza kubajyana muri Premier League, turaza kuba tugenda tureba resultat muri iki cyumweru, muri no weekend zageze tanga Premier League. Turaza kubajyana muri La Liga, turebe muri La Liga byari bimeze gute. Turaza kubajyana mu gihugu cy'u Bufaransa muri Ligue 1, turebe se byari bimeze gute muri no weekend. Turaza kubajyana mu gihugu cy'u Butaliyani muri Serie A, tuze kureba ukuntu biraza byifashe muri no weekend. Yego. Turaza kugenda tureba n'amakuru agiye atandukanye muri iki kiganiro, nimuze gucikwa. Yego, kadukomeza twihuse cyane tureberere hamwe resultat zagiye ziranga umunsi wa 30 muri English Premier League. Duhere nko ku munsi ku ikipe yabanjije izindi rwose mu kibuga, ikipe ya Burnley na Bournemouth, aho kwa gatandatu rwose zangije ubusa ku busa. Ikipe ya Sunderland na Brighton, ku kibuga cyayo Sunderland ntiyabashe kwitwara neza, yatsinzwe na Brighton igitego kimwe ku busa. Na Chelsea nayo isanzwe rwose Newcastle yayitsinze igitego kimwe ku busa. Arsenal ibasha kwitwara neza bigoranye cyane, ibifashijwemo n'umwaro we muzamuka rwose, ibasha gutsinda ibitego 2 ku busa bwa Everton. Maze n'ikipe byari bihanganyira Manchester City igenda rwose igenda runono, iza gutsikira kwa West Ham United inganya igitego kimwe kuri kimwe, ndetse n'ikipe ya Leeds na Crystal Palace biza kunganya ubusa ku busa. Ikipe ya Manchester United yabashije kwitwara neza ku kibuga cyayo imbere y'abafana bayo, ibasha gutsinda ikipe ya Aston Villa ibitego 3 kuri kimwe. Nottingham na Fulham inganya ubusa ku busa. Liverpool na Tottenham nabyo biza kunganya ubusa ku busa. Gusa n'uyu munsi hateganyijwe umukino ku isaha y'isayine wa Brentford na Wolves, uraza kwa ku isaha y'isayine rwose, none match iri buze kubisoza umunsi wa 30 wa English Premier League. So mugenzi wanjye arakoze, amaze kubagezaho uko resultat zagiye zigenda muri no weekend. Yego. Wenda duhere nko kuri match ya Arsenal na Everton. Arsenal yaje kuba yitwara neza mu rugo, itsinda Everton ibitego 2 ku busa. Yego. Igitego kimwe cya Victor Gyökeres ndetse n'igitego cy'umwana muto w'imyaka 16 Dauman. Maxi Dauman yaje kubatsinda igitego cya kabiri ku munota hafi wa 97. Do iyi ni match wabonye gute muri no weekend? Ni match wabonye gute ku kibuga Emirates? Iyi ni match Arsenal yakomeje kugaragaza ko ishaka igikombe. Uyu mwaka yakaniye, biragaragara ko yakaniye kuko ikipe ibasha gutsinda mu minota 89 ndetse ikaza no gutsinda ku munota wa 7 w'inyongera match irangira. Iyo ni ikipe kwereka ko rwose yiteguye gukora ibishoboka byose nizatwara iki gikombe. Kandi nayo mwataka baguze rwose nawe akomeje kugaragaza ko ashoboye, azakomeza gufasha Arsenal mpaka ibonye igikombe. Genda icyo navuga kuri iyi match, Arsenal ni ikipe irimo iragenda igaragaza ko ishaka igikombe rwose. Urebye ukuntu Arsenal byagenze muri no weekend, Arsenal wabonaga ko iri gukina igerageza gukoresha uburyo bwose Cyane. Igerageza nyine biza kugenda bidakunda, ariko Mikel Arteta yaje gukora la prosoma, nge nakwita ko ari la prosoma nziza shyira muri na Max Dauman, yaje kuza akora n'itandukanye mu mukino, biza kugenda neza birangira akase cross iza kuvamo igitego cya Victor Gyökeres, umwana muto kuri corner iritewe na Everton. Abasore bayo ba Arsenal baza kuyidefenda neza, Max Dauman niko kwakira umupira atsinda igitego. Wabonaga ko Arsenal yamumbere ifite ni gutwara igikombe, wabonaga ko amanota bayakeneye ku kibuga cyayo batagomba gukora ikosa. Nakabuze ikipe rwose irimo iragenda igaragaza ibimenyetso ko imikino isigaye nibasha gutsindamo indi ngahe, dore ko n'ikipe byari bihanganye yagaragaje kugaragaza intege nkeya, aho imajije kunganya imikino 2 yikurikiranye. Ikipe ya Manchester City. Kuri Manchester City urebye ubona ko Pep yagize gutya muri line up, yibeshyamo ibintu yibeshyamo abakinnyi bamwe na bamwe. Yego. Aho yaje gufata Antoine Semenyo aza kumushyira ku icumi, Ryan Cherki aza kumushyira kuri bench. Wabonaga ko nyine ni line up nyine Pep atitondeye neza. Wabonaga ko nyine wameze nk'uwapfuye gushyiramo abakinnyi, ntabwo yitondeye line up yakoze neza. Muri iyi minsi urebye gutsindwa
kuri aya match bakina Real Madrid ibitego 3-0 bari banamaze kunganya muri shampiyona. Nanone match ari yabanje ubona ko birimo biragenda bivangira umutoza, arimo arabura amahitamo, arimo aragenda ahindura position z'abakinnyi, bityo Manchester City kayisanga irimo iragenda itakaza amanota bya hato na hato. Kuri iyi joro wenda ya 30 bari bari gukina muri no weekend. Yego. Ese ikibazo nge nibaza nakubaza wenda ukaba wadusubiza n'abakunzi bacu bakumviraho. Yego. Ese ubona Manchester City nyuma yo kunganya imikino yikurikiranye ibiri, twavuga ko noneho igikombe yakivuyeho, cyangwa se hari amahirwe yuko wenda Arsenal nayo ishobora kuba yakora amakosa tukaba tugikomeje kubona kuruse ku gikombe? Buriya rero icyo kibazo mbaje ni cyiza, ariko muri English Premier League byagiye bigaragara ko habamo gutungurana cyane bigiye bikomeye, kuko wabonye ko hari igihe Manchester City twari igikombe irusha ikipe inota rimwe kandi yagiye iva nyuma arimo amanota menshi cyane. Ntabwo navuga ngo iyi match Manchester City yanganyije ngo niyo itanga decision yuko yaba yavuye ku gikombe neza burundu, ngo Arsenal ibe yagitwaye. Ntago nabyemeza aka kanya, gusa nanone amahirwe Arsenal irimo iragenda yazamura hejuru, biragaragara rwose ko irimo iragenda izamura amahirwe. Biranashoboka cyane rwose ko uyu mwaka Arteta atiranga yashobora kuba yabona ibyishimo, kuko banamugura abakinnyi bose yagiye yifuza, atanagitwaye ubundi mbona byanakwirukanwa ngiye ku giti cyanjye. Urebye Arsenal uburyo yiteguye sezi gitangira, ubona ko ni ikipe yagerageje kwiyubaka, ni ikipe yagerageje gushyiramo intwaro z'ingenzi cyane, igerageza kuzana rutahizamu. Urabona ko Arsenal mu mbere yifite ino shampiyona itangira no gutwara igikombe. Yego. Rero urebye ukuntu bari kwitwara abasore, inyota bafite, uburyo bakina, ubona ko uyu mwaka rwose ni uwabo batagize irindi kosa bakora. Ubona ko rwose igikombe cyaguma Emirates. Aho turemeranya. Turemeranya. Uwundi mukino twavuga wabayemo ibintu by'ibitangaza cyane, naho ikipe yongeye kugaragaza uburyo ifite morale, ni match yahuje Manchester United n'ikipe ya Aston Villa. Batubwira iki Manchester United urabona yakamejeje ishaka big four mu myaka myinshi ari maze ikina Champions League. Urabona yuko ifite noneho mu mbero hari ibintu umutoza amaze kubaka. Ikipe watubwira iki Manchester United? Manchester United ingerageje ko nayibonye muri no weekend, ubona ko ni ikipe yagarutse mu bihe byayo nyuma yo kwirukana umutoza Ruben Amorim. Ubona ko umutoza Michael Carrick bazanye, ubona ko ibintu amaze kubishyira ku murongo. Ikipe yayishyize mu myanya yayo, buri mukinnyi ubona ko mu mwanya arimo arabasha kwisanzura agakina ibintu bye. Ubona ko ni ikipe nyine iri bye organize, ubona ko nta bakinnyi ubona bari gukinana inyota, ubona ko bafite imbaraga mu mikinire yabo. Urebye nyine Manchester United ubona ko ibintu byayo byaragarutse, morale, ubona ko abafana bongeye kwishima cyane. Iyi match rero ya Aston Villa yabahuje, ubona ko bari bafitemo nyine kantu ka morale niko nabyita. Ubona ko Manchester United nta gihindutse rwose, umwanya wa Champions League uyu mwaka rwose bagomba kubona. Ariko wambwira gatoya, hari impinduka Manchester United yagiye ikora mu myaka yagiye itambuka, mu batoza bagiye batambuka, ariko noneho ndagira ngo mbwire izi mpinduka zabaye zo kuzana Benjamin Sesko nk'umwataka, bakazana Matheus Cunha uyu munya Brazil, urazimbwira iki, ndetse na improving ya Bruno Fernandes? Ikintu cya mbere umutoza yakoze Michael Carrick, ikintu yakoze cya mbere ni gufata buri mukinnyi wese akamushyira mu mwanya we yisanzuramo, abakabasha gukora akazi. Ubona ko Bruno Fernandes wabonaga ko Ruben Amorim yamukinishaga kuri nimero 8, kandi ubusanzwe nuza Bruno Fernandes ni nimero 10 ubundi busanzwe. Rero Bruno Fernandes yumufashe ukamushyira mu mwanya we nimero 10, yaba assist yaba ibyo bitega ashobora kuba yabigukorera. Ubona ko rero nizi mpinduka bazanye zo kuzana Benjamin Sesko nk'umwataka, ubona ko Benjamin Sesko hari karita afite ugereranyije n'abakinnyi bari bahari ba Rasmus Hojlund. Tugiye kureba ba Jadon Sancho, ba Marcus Rashford, ubona ko aba basore bongeyemo yaba Bryan Mbeumo, yaba Matheus Cunha, yaba Benjamin Sesko, ubona ko hari improvement bashyize mu ikipe. Ubona ko Manchester United mu myaka yashize yari ikipe igorwa cyane no kubona ibitego, ariko aba basore yongeyemo, ubona ko bongeyemo ikintu bita gutsinda ibitego bibona. Urabona ko Manchester United bikomeje gutya, biragaragara ko uyu mwaka rwose umwanya wa Champions League bafite. Umwanya wa Champions League barawufite, uyu muzamu wabo Seramens ndetse na Kobe Maino, ubona ko ndetse n'abakinnyi bashyashya Mbeumo,
Mateus Cunha, Benjamin Sheshko ajyamo asimbuye ku munota rwose match iri hafi kurangira, ariko arimo aragenda agaragaza ubushobozi bugiye buhambaye, kuko turabizi neza ko umusaruro w'umwataka cyangwa se inyungu y'umwataka ni ugutsinda igitego. Benjamin Sheshko arimo aragenda abigaragaza, ndetse na Michael Carrick ubona ko staff yose ihedinze neza, irimo irabasha communicating, irimo iravuga ururimi rumwe gusa. Navuga yuko nta kabuza koko Manchester United turongera tuyibone mu makipe ari ku mugabane w'Uburayi atyaye ashimisha abantu benshi, dore ko inafite abafana benshi mu Rwanda ndetse no kwisi yose cyane. Naho ikindi kintu ushobora kuba navugaho wenda Michael Carrick, njye mbona ko abashije gukarifya Manchester United muri Champions League umwaka utaha, mbona njyewe ari wo mutoza mwiza bashobora kuba bahereza akazi agakomezanya ekipe. Urabona ko ibintu ari gukora ni byiza, ndakeka ikipe bayimuhereza. Reka dukomeze ku mukino wundi wa Chelsea aho yakirwaga n'ikipe ya Newcastle ku kibuga St James Park. Chelsea none yaje kongera gukora amakosa, abasore ba Liam Rusinia baza gukina match, ubona morale yaragabanutse, ubona ko ibintu bitaje kubagendekera neza ku kibuga St James Park. Wabonaga ikipe ya Newcastle ifite ikintu cy'amashagaga, ubona ifite akamurare gakomeye cyane. We ni match wabonye gute muri weekend, muri match ya Chelsea na Newcastle kuri kibuga St James Park? Wabonye ari match ari meze gute? iriya kipe ya Chelsea ikomeje kugaragaza intege nke, yatangiye neza, ariko muri iyi mikino ya nyuma irimo iragenda igorwa cyane. Ubona ko ubusizing tuvugana ifite amanota 48, yabashije kuba yatsindwa, itsinzwe na Newcastle, bivuze ko nta kabuza ukuntu Big Four irimo iragenda ihatanirwa n'amakipe menshi. Ubona Liverpool ishaka iyi kipe, nubwo nabashije kuba yanganye na Tottenham, ariko Aston Villa iri aho ngaho irashaka iyi Manchester United. Ubona ko ni improvinga cyane muri izi match zisigaye. Ikipe ya Chelsea ishobora kuza kubura muri Big Four, ikaba yabura ku ruhando rw'isi rwose, aho tugenda tubona amarushanwa akomeye yahuza amakipe yagiye yitwara neza iwabo. Ikipe rero ya Chelsea irimo iragenda ntabwo irimo irashimisha abafana bayo nk'uko bikwiye. Uko mbibona njye Chelsea, ikibazo cya mbere ushobora kuba nakibara mu buryo bahisemo umutoza usimbura Enzo Maresca. Kwirukana Enzo Maresca ukazana umutoza Liam Rossini uvuye mu gihugu cy'Ubufaransa muri Strasbourg, ubona ko nta tandukaniro bakoze. Ubona ko ni urwego rw'umutoza ubona rutari ku rwego rwa Chelsea. So rero urumva ikibazo gishobora kuba cya mbere kiri mu mitoreze, ariko wenda reka turebe wenda ko Chelsea ishobora kuza kuba yahindura uburyo iri kwitwara mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League, ndetse tukareba ko hari icyo ishobora kuba yanakora no mu yandi marushanwa. Ikipe ya Chelsea irimo iragenda igaragaza intege nkeya, kuko urabona yatsinzwe na Paris Saint-Germain ibitego 5 byose muri match ibanza muri UEFA Champions League. None n'ubu ngubu Newcastle gisanzwe babitsinze igitego kimwe ku busa ku munota 18 rwose mu gice cya mbere, niyabasha kuba yakora kintu ibasha kucyishyura. Bigaragara neza ko umutoza afite ibintu byinshi byo gukosora, cyangwa se staff kicara kaba yanamuhindura kugira ngo Chelsea yongere yiyubake neza, igarure igitinyiro yahoranye. Ikiganiro cyacu tugikomereze mu gihugu cya Espagne muri La Liga, turebe se muri weekend byari byifashe gute ku bibuga bigiye bitandukanye muri La Liga. Urebye match yabaye kare cyane ya Girona na Atletico Madrid, yaje kuba inganya. Girona yaje kubitsinda Atletico Bilbao ibitego 3 ku busa. Atletico Madrid yaje kubitsinda Getafe igitego kimwe ku busa. Real Oviedo itsinda Valencia igitego kimwe ku busa. Saa 4 z'ijoro hari umukino ukomeye cyane wari wahuje Real Madrid ndetse n'ikipe ya Elche. Real Madrid ku kibuga cyayo yaje kuba nta kosa ikora, iza gutsinda ibitego 4 ku busa. Bitwaye neza cyane. Ubona se iyi match wayibonye gute? Ni match warebye ubona impinduka za Real Madrid byari bimeze gute? Wabonaga igifashe gute ku kibuga Santiago Bernabeu? Iyi kipe ya Real Madrid ifite umukapiteni urimo aragenda bafasha cyane. Iyo Valverde yarutse gutsinda hat-trick rwose muri match bakiyemo na Manchester City. Ubona ko no muri umukino bakiniramo na Elche yabashije kwitwara neza, aratsinda igitego hafi igice cya mbere giye kurangira, ndetse no Rodrigo yabashije kuba yabanze gutsinda igitego cya mbere cya Real Madrid. Rero iyi kipe ya Real Madrid ndabona kugenda igaruka mu bihe byayo, uretse uko nayo yije nyuma yuko yari imaze imikino myinshi igenda itakaza. Barcelona yizaho imbere, ariko nikomeza gutyo igakomezanya morale ndabona izagera kure, kandi no muri Champions League irimo iratwereka ko ihari hose irahari. Iyi Manchester Real Madrid irimo igenda igaragaza ibintu byinshi byo gukora, izatanga akazi.
urebye undi mukino wari uhari ku cyumweru ni FC Barcelona yaje kubitsinda ibitego 5-2 igitsinda ikipe ya FC Sevilla. Ubona ko ni abasore ba FC Barcelona bafite intumbero imwe yo gutwara La Liga nanone y'uno mwaka. yego Nubwo we na Real Madrid bakomeje kugenda bakubana cyane, ariko ubona ko ni abasore ba Hans Flick bakomeje gushyiramo imbaraga cyane, ubona ko bafite inyota yo gutsinda. Wowe no mukino wa FC Barcelona Sevilla ni umukino wabonye gute? uyu mukino wa Barcelona ni umukino wanyeretse kapiteni wabo agaruka mu bihe bye atsinda hat-trick, nubwo warimo ibitego bigera kuri 2 yatsinze kuri penalty Rafinha uyu munyabrazil wabo, ariko batweretse ko bagenda bagaruka neza ku murongo. Nta kabuza n'igikombe rwose ishobora kuza kugiterura, kuko iyo Barcelona iri mu bihe byayo byiza, Rafinha ari mu bihe bye byiza, nta kintu batageraho. Kandi urabona Dani Olmo yaratsinze, Joao Cancelo aratsinda, n'ibyo bitego byanabashije kuba byaboneka muri uwo mukino, ndetse n'ibitego bya Sevilla byatsinzwe na Oso ndetse n'Iso, bose urabona yuko Barcelona yagarutse mu bihe byayo, iratsinda. Gusa ikibazo cyayo nacyo ni kimwe, ni uko yinjizwa. Urabona ko Barcelona ni ikibazo usanzwe ufite, Ni ikibazo defense yabo ubona ko ni defense itarabasha kugira automatisme ku buryo bashobora kuba barinda ibitego, ariko byibura amahirwe igira nuko igira attack ikomeye ibasha kubona ibyo bitego bikaba byayitwara. So La Liga rero uno mwaka ubona ko ni La Liga irimo imbaraga nyinshi cyane. Urabona ko Real Madrid na Barcelona urabona ko ziri gukubana cyane. Dushobora kuzabona uno mwaka La Liga tukazabona ihangana rikomeye kugeza shampiyona irangiye cyane rwose. Gusa nta kabuza Barcelona ikomeje kugaragaza igitinyiro, ariko na Real yaje mu bihe byayo, kandi niyo makipe rwose, nubwo na Atletico ibiri inyuma gatoya, ariko niyo makipe twavuga abashininga muri Espagne. Iyo imwe iri mu bihe byayo byiza itwara igikombe, indi ikakibura gutyo. Abakunzi bacu reka dukomeze kuri mu zindi shampiyona uko byagiye bigenda. Tujye mu gihugu cy'Ubudage muri Bundesliga, ikipe ya Bayer Leverkusen yaje kuba inganya igitego 1-1 na Bayern Munich. Ikipe ya Borussia Dortmund iza gutsinda ikipe ya Augsburg ibitego 2-0. Ikipe ya Eintracht Frankfurt itsinda igitego 1 Heidenheim. Hoffenheim ku wa gatandatu iza kunganya igitego 1-1 na Augsburg. Hamburg CV iza kungana na FC Cologne. Ni imikino yari ku wa gatandatu. Urebye umukino twavugamo ni Bayer Leverkusen yaje kubinganya na Bayern Munich, ubona ko ikipe irimo iratanga ubutumwa. Ubona ko yari match Bayer Leverkusen yirangayeho, ko Bayern Munich yaje kubona umutuku hakiri kare ku musore w'umunyasenegal Nicolas Jackson ku minota 42 ikosa yarakoreye umukinnyi wa Bayer Leverkusen, ariko biza kuba iby'ubusa. Ubona ko Bayern Munich ubona ko iyi shampiyona ko yamaze kugira izindi mbaraga zikomeye. Urebye uburyo match yari imeze, yari match ubona Bayer Leverkusen yakabaye yaratsinze, ariko ntabwo byaje kuyikundira, baza kumenya igitego 1-1. Ariko no kunganya gutya kuba Bayer Leverkusen, urabizi neza match ibanza yakinyemo na Arsenal, ibanza nayo bw'igitego baza no kuyikishyura, biza kurangira bangije 1-1 mu Champions League. Kuba nanone yongeye kunganya na Bayern Munich, ndumva nge biraza guha kamorale gatoya baraza kwinjira muri match bafitanye na Arsenal ku munsi wo kwa kabiri rwose, ikaba nanone yagendana iyo tension, ikaba ifite umorale ku buryo ishobora kuzihagararaho kuri Arsenal nubwo bigoye. Iyi weekend rero mu gihugu cy'Ubutaliyani hari habaye izindi match. Hari Inter de Milan yaje kubinganya na Atalanta igitego 1-1. Napoli iza gutsinda ikipe ya Lecce ibitego 2-1. Juve iza gutsindira mu rugo Udinese igitego 1-0. Mu gihugu cy'Ubufaransa hari imikino yari hari. Lorient yaje kuba itsinda Lens ibitego 2-1. Angers iza gutsindwa na Nice ibitego 2-0. AS Monaco itsinda Brest ibitego 2-0. Iyi ni imikino yari hari ku wa gatandatu. Urebye umukino twavuga hano ni kuri umukino wa Inter de Milan yaje kuba inganya na Atalanta Bergamo. Uyu ni umukino waba warabonye gute mu gihugu cy'Ubutaliyani, ko naho hari shampiyona ubona imaze kugenda igira imbaraga, abantu benshi bagenda bakunda? Cyane iriya kipe ya Atalanta ijya yerekana akamatch keza, ko hari n'igihe yajyaga iza muri Champions League ukabona ko irimo iratambaza agapira neza, ni agapira karyoheye amaso. Gusa mu Butaliyani bakunzi babo dufite hano bose bajya banyarukirayo, barimo barerekana nyine urwego rwa shampiyona rukomeje kugenda ruzamuka, bajya banyarukira barebe match zigiye ziriyo, bari byiza cyane.
urebye nyine ukuntu amashampiyona ahagaze muri ino weekend ugiye muri English Premier League urabona ko urutonde nta kintu cyahindutseho cyane. Ku mwanya wa mbere turabonaho Arsenal n'amanota 70, tukabona Manchester City ya kabiri n'amanota 61, Manchester United umwanya wa gatatu n'amanota 58, ku mwanya wa gatanu Liverpool n'amanota 49, ku mwanya wa gatandatu ikipe ya Chelsea n'amanota 48. Urabona ko mu gihugu cy'Ubwongereza umwanya wa Champions League urabona ko uyu mwaka harimo imbaraga zikomeye cyane. Mu gihe hakibura ijuru n'umunani urabona ko haracyari agatuza, haracyari imbaraga nyinshi, yaba Liverpool, yaba Chelsea, yaba ya Aston Villa, urabona ko zikeneye gupusaho imbere kugira ngo zire ko zabona umwanya wo kujya muri Champions League kabisa. Reka tunibutse abakunzi bacu ko muri La Liga Santander bihagaze ku rutonde rwa shampiyona. FC Barcelona ibena amanota 70, Real Madrid irakurikira amanota 36, Atletico Madrid na 57, Villarreal ni ya 4 na 55, Real Betis ni ya 5 na 48. Muri za zindi zirwana n'ubuzima zirwana no kumanuka kwa 18 ni Elche, 19 ni Levante, iya nyuma ni Rio Oviedo. Ayo niyo makipe ni ku rutonde ruhagaze nyuma y'umunsi wa 28 muri La Liga. Naho ngaho twatubwiye abakunzi bacu andi makuru agezweho dushobora kuba twabwira. Ikipe ya Real Madrid amahirwe yaje kubigarura umusore Jude Bellingham ndetse n'umusore Kylian Mbappe na Alvaro Carreras baje kuba babagarura muri squad igiye kujya Manchester City. Bagiye mu mujyi wa Manchester gukina mu ikipe ya Manchester City muri Champions League. Niyo makuru ubona twabwira neza abakunzi ba Real Madrid. Rero turabashishikariza gukomeza gukurikira ikiganiro cyacu cya siporo kuri urubuga rwa DJP Global Hub. Tukaba tubasaba gukomeza gukurikira iki kiganiro tukagenda tubagezaho n'andi makuru agiye atandukanye mu mikino. Murakoze cyane. Iyi ni Sport Talk.